Matthew chapter 28 verse 16. Matthew 28:16. So singamangali when uAusilizi ephuma, she'll be rushing to another assignment. Amen. Anytime. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. We continue about the role of the church, Bazalwane. Re tswela pele ka karolo ya kereke. What is the role of the church? Ke eng karolo ya kereke? That's very, very important. Se bohlokwa gagolo seo. So it is today. I feel ukuthi we need to really remind each other Go botsane ukuthi iyini kahle kahle irole emele idlalwe ibandla ke eng karolo e sentse bapale ke in kereke the society mo society kulomhlaba esiphila kuwo. go lefatshe le re phelang go lona. Hallelujah. So last week sathi as children of God Jwale ka bana ba modimo we are saved for a mission. re phološeditšwe for mission. We are not just saved ukuhlala enkonzweni A ra phološwa go dula kerekeng and do nothing, re dire se ke ra dira selo but we are saved mara re phološitšwe for a purpose ka morero and for a mission. le ka mission. Itin amen. Amen. Lo msindo awuthule Dumsane, ama engineers anjengana kumelanga kube nomsindo. Hallelujah. Amen. Akuthi makhelwane kunenjongo why wena usindisiwe. And we demonstrated last week, and that demonstration Re laditše seo was very beke important. fitileng, e be e le bohlokwa taba eo Ukuthi when you come to church, gore ge o tla kerekeng you are here, Bazalwane, to be filled. o tlile mo go tlo tlatswa. And when God fill us Ge modimo a go with tlatsa his power, ka maatla a gagwe his courage, ka courage ya gagwe he does that for us to go out there o dira seo rena re tšwe re kua and make a ntle difference. re dire phapang. You are saved for such a time as this. Jwale wena o phološeditšwe nako ya go swana le ye. We are not saved, Bazalwane, just to sit and do nothing. A ra phološwa go dula re se ke ra dira selo Because if we are not careful, gobane ge re sa hlokomele we will be a big and blessed church re tla ba kereke e kgolo ya go šegofala that has got no impact in the society. ye e tlhokang impact mo So community. mina ngiyakholwa ukuthi Ke a dumela sonke gore njengoba sila ka moka rena re lefa sibizwa uNkulunkulu. re biditšwe ke modimo. Ithini amen. Amen. Sonke njengoba sila senze njani thina sibizwe uNkulunkulu. In your little corner where you are called by God Khone mo le gona o biditšwe ke modimo to make a difference. gore o dire phapang At school, sekolong, at work, mošomong, in politics, go dipolotiki wherever you are, mo o leng gona. you are called by O God. biditšwe So ke modimo. Matthew chapter 28 verse 16. Matthew 28:16 If you look at the title of that scripture, go lebela title ya lengwalo it leo says the Great Commission. e re mošomo o mogolo. Now let me read verse 16 quickly because of time. Then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you." Father, bless the reading of your word in the name of Jesus. Amen. So this is a great commission E ke Great Commission that was given to the church. ye e filweng kereke. The disciples represent or symbolizes the children of God who will be born again. Baruti ba lesome le metšo e mebedi ba letša bana ba modimo a phološitšweng. So they are a symbol of the church. Ke symbol ya kereke. Now Jesus is giving an instruction to them. Jwale wa fa instruction go bona And he says, therefore go. o re jwale sepelang. The first thing that he says, Nto ya mathomo a boletšeng ke uti all authority o re maatla ka moka is given to me. a filwe mo go nna. Therefore, Jwale
you go. sepelang So akati go a re sepelang without saying all authority. ka ntle ga gore maatla ka So moka ngamanye amagama uthi uJesu wonke amandla o re maatla ka moka wokuthi nina nahamba umhlaba a gore le sepele lefase ka moka anikwe mina ukuthi ngininike. a file nna gore ke fe lena So nihamba nje niphethe lamandla. le sepela ka tsela e le filwe maatla And uthi I will be with you until the end of o the re ke world. tla ba le nna go fitlha mafelelong So aninodwa a le sepele le noši anihambi a nodwa le sepele le noši nihamba naye. sepela le yena And uthi all authority o re maatla ka moka is given to me. a file mo go nna Therefore go. jwale sepelang Now we all know re tseba ka moka gore ukuthi God gave Jesus the name that is above all names. modimo file jesu ile la feta maina ka moka The name Jesus is the name that is above all names. leina la jesu ke leina la go feta maina ka moka The name Jesus knows no limit. lona ga lena mo di-limits The Bible says at the name of Jesus e re ka tlasa lebitso la jesu every knee shall bow matolo ka moka ile and khunama all the tongues shall le confess malema ile bolela that Jesus is gore Lord. jesu kreste ke So morena igama likaJesu linamandla leina la bazalwane. jesu le na le maatla Sisebenza ngale gama re likaJesu. šoma ka leina la Yonke jesu into esiyenzayo siyenza ngegama ke ngwe le likaJesu. ngwe dirang dira ka leina la jesu Ngoba igama esiphiwe ke lona. leina le re fileng lona Igama that knows no limit. leina le sena le mafelelo Othi uma e ulibiza o le bitša wonke amadimoni ayoguqa madimone ka moka a khunama egameni likaJesu. leineng la jesu So siphethe igama elinamandla. so re sedina le nang le maatla Nengizwa bazalwane. Siphethe igama re elinamandla. swere kakhulu. leina le nang le maatla And there's no distance and a gona distance at this name. mo leineng le When you call this name, ge o bitša leina le demons tremble. madimone a Manje uthi thothomela uJesu ke wonke gore amandla, maatla ka moka wonke amagunya authority ka moka walomhlaba a lefase le aphiwe mina. a file nna Therefore go. jwale In sepelang other words, uJesu uthi ka mantso mo jesu no re man can stand on your way. o re ga gona motho a ka emang kgatlhanong le wena Uthi what is impossible with man se it is palela possible with motho me. se a kgonagala go nna Manje wonke lamandla jwale maatla ka moka a anikwe ibandla a likaJesu. filwe kereke ya jesu Lamandla aphiwe nina maatla bazalwane. a filwe lena And lamandla lawa maatla a ningadlali ngawo. le seke la bapala ka ona Lamandla aphiwe nina ukuthi nishintshe umhlaba. a filwe lena gore le fetole lefase Nishintshe indawo enikuyo. le fetole tulo e le leng go yona Labantu abahlala la batho ba dulang fa abazi ukuthi niphethe ga amandla. ba ngani. tsebe gore le swere maatla a And makaka ngeke bazi until you go to them. ba ka se tsebe go fitlhela le ya go bona Angeke, you know, bazalwane, we are not given this authority a ra fiwa maatla to call the people to come to us. gore re bitse batho ba tle go rena But we need to go to them Rena and re fetch swantse- them to come here. swantse re ba late re ba tliše fa Because yazi abazalwane ne la tseba baina bayathanda ukuthuma uNkulunkulu. ba rata go roma modimo Bathuma umuntu omdala. ba roma motho o mogolo Tate ba tsamayele. ntate ba sepelele ditoronkong Ba tsamayele ditoronkong. ba sepela dipetlele Ithuma umuntu omdala. ba roma motho o mogolo Uthume nina nthuma o yena. romile lena le roma yena Uyanthuma nani niyamthuma. wa le roma lena le moroma Kuyathunya thunywana. go na le go uNkulunkulu roma, hamba nizwe Ore siphelele lonke. lefaseng Mina ka moka. nginani? Nithi nebaba hamba izwe lonke sizawuhamba nawe. re sepela re tla sepela le wena You know, bazalwane, let me tell you right now. e re ke le botseng se Do you know that this power that you have maatla a nnang le ona can stop somebody who was going to die tomorrow? a ka thibela motho o na ya go hwa go sasa By taking this assignment ka go tšea assignment ye and you go and wa ya office la usebenza khona office mo o šomang gona
And then now figure office in now sevenza. ge o fihla ofisi mo Allow šomang the Spirit of God to use you. dumella moya modimo go o šomiša Mo abantu abazalwane bathanda ukuthi hayi bazangidelela nabazi ukuthi sengisindisiwe ba bazangidelela. tla nnyatša gape ka gore ke phološitšwe Bazathatha advantage bathi ngilungile. ba tla re ke lokile ba ja Mina advantage angifuna ukubabonisa. ke nyako ba bontšha Bazalwane ee baina sithunyiwe. re romilwe Lithi iBhayibheli ngokuba Ere Bhayibheli- uNkulunkulu walithanda izwe kangaka gobane modimo o ratile lefase ga kaka yilo nalo okholwa yiyo angabhubhi abe nokuphila okuphakade. a se ke a latlha a be le bophelo bo sa feleng uNkulunkulu wakuthanda. modimo o ratile Therefore thatha the same love that God has loved you with šea lerato le modimo a and ratileng ka pour it to lona the people. o le iše go batho ba bangwe Akuthi makhelwane, we are called. Number one, we are called to play the role of a priest. jale re bileditse go bapala I karolo will, ya I will boruti repeat these things because ngifuna ukuthi si understand bazalwane, because le ntshumayelo ngiyazi ukuthi ayikitazani le. ke a tswa Kodwa gore le it is challenging all of us. e re challengea ka moka ga rena We cannot sit here and do nothing bazalwane. re ka se dule mo ra se ke ra dira I selo was talking to umvangeli ngithi, you know, and nale team lebesinayo last kat senza isilonja la. We are going to continue sizoya eMayibuye. Re tlo ya Mayibuye. Sizoya laphana ePhumulong. Le ndawo akumelanga ibe nesitulo esi-empty. ga ya solo ba le setulo se empty Ithini amen bazalwane. amen And ngeke izigcwalele le ndawo izogcwaliswa yini? e ka se tlatse ke tlo tletse ke batho lena Ithende belinikhohlisa ngathi nibaningi. tente ne le fora ka re le ba Manje bantši nayi auditorium besiyithandazela. jale auditorium ke ene le rapelela Izogcwaliswa ubani? Uwe. e tlo tlatswa ke Ithi lena izogcwalisa uwe maki yimi nawe. Amen makholwa. amen Lalelani bazalwane. theletšang baini Let us, you know, we need to do church differently. a re direng kereke ka tsela e fapaneng Siyekele ukusonta. re tlogeleng go kereka Because yazi ukusonta ukusho ukuthini? tsa go kereka ke eng Ukereka kuri ube focus on the programs of the church. o be focus mo programme ya kereke Ya rena le service ya bomme. re na le service ya bomme Rena le service ya bontate. re na le ya bontate Rena le prayer. re na le thapelo There's nothing with those things. a ona bothata ka tšeo But the focus of our people, our church, is on the programs, bjale focus ya rena e gagolo mo not programme on the Great Commission. e se go great commission All we just know is programs of the church. nte re tsebang ke programme ya kereke Programs of the church are supposed to empower us to go. a di re empowera gore rena re tswe Akuthi makhelwane umfundisi uyasi-challenge ukhuluma kahle. o bolela gabotse moruti wa re challenge I want us to just open Isaiah chapter 61. Just open. a re buleng Isaiah chapter 61 And then omunye angivulele ulokhuza uJohn chapter 15. o mongwe a re bule John chapter Isaiah 15 61 akongifundele yona oyitholile please. Isaiah 51 I want us to go slow on this 61. one because it's important. 61 verse 1. from verse 1 Yes. Yeah, Ya- repeat it. Umoya wenkosi uJehova uphezu kwami ngokuba uJehova ungigcobile ukuba ngishumayele izindaba ezinhle kwabathotshisiweyo ngithumele ukubopha abanhliziyo ezaphukileyo nokumemezela ukukhululwa kwabathunjwa nokuvulelwa kweziboshwa itilongo ngimemeze umnyaka womusa kaJehova nosuku lokuphindisela kukaJehova wethu ngiduduze bonke abalilayo ngenze ukuba abalilayo eSiyoni baphiwe
imiqhele esikhundleni somlotha. Now, the Spirit of the Lord is upon me to do what? To preach to preach the good tidings ditaba tše monate to the poor. go batho ba lapileng. So, the Spirit of the Lord, the anointing that is upon you, Tlotšo e le godimo ga bophelo ba gago is there for you in order for you to do what? To preach good tidings. gore o kgone go rera taba tše monate. The Spirit of the Lord or the anointing, because the Spirit of the Lord, it is the anointing of the Lord. Moya modimo ke tlotšo ya There modimo. is the Spirit that is inside of you, Go na le moya e leng ka gare and ga there is gago. the Spirit that is upon you. Go na le e leng ka godimo. Now, the Spirit upon you is the anointing. Jwale moya e le godimo ke tlotšo. Are we finding in King James, Ba lenga King James. because I want you to version. know the difference between the Spirit that is inside of you and the Spirit upon you, and that speaks of the anointing. Ba se lenga King James version. Yes. Isaiah 61 verse 1. Verse 1. Yes. Isaiah 61 verse 1. The Spirit of the Lord is upon me, because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. He hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort all that mourn, to appoint unto them that mourn in Zion, to give unto them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they might be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that he might be glorified. Thank you. Now uJesu uthi Jesu o re this in the New Testament, uthi the same Spirit that is inside of you. o re one moya o no ka gare ga ka. Uthi it is the same Spirit that is inside of you O re ke moya o no o leng ka gare ga gago. that brings resurrection. O diang o tlisang tsogo. The same Spirit Wona moya o that I have o ke nang le ona is in the inside of you. o ka gare ga Now, gago. Isaiah, with the Spirit of the Lord is upon you. Jwale eza o re o It is godimo ga gago. upon me O godimo ga ka. to preach, and that speaks of the anointing. Seo se bolela ka tlotšo. The Spirit inside and the Spirit upon. Moya ka gare le moya The godimo. one that is upon you is the Spirit. It is the anointing that you always receive Ke tlotšo o humana o ihumana from ka mehla. God Go tšwa go Modimo. to be able to do Gore o kgone go the dira. things that you are not able to do with your own strength. O tšwa ngwalang go dira ka matla a gago. Anointing that breaks the yoke. Amen. The anointing that enables you to become fat. There's somebody who wants to take their own life. Somebody who wants to commit suicide. Just one minute. Ministering, Ke a gopola ke talking minister. about the ukuthi uNkulunkulu wathuma ulo uAbraham wathi hamba unikela ngendodana kozele yodwa. Modimo o romela Abraham gore And a when olela ka ngwana wa hao Abraham teng. heard this
big knife to o be a swere sacrifice his own son. thipa e a nyaka go bolaya ngwana wa gagwe. Now, uNkulunkulu said to me, somebody here Modimo a bolelela re go na le is motho going to fa be saved today o tlile go pholoswa le who was go going to be sacrificed o nna a nyaka go tle by go the devil. a nyaka go sacrifice ke Satan. And after church, Ka morago ga I mean, kereke this lady gave her life to the Lord. ausi a nnela pholo wa morena Jesu. When I prayed for her, Ge ke mo rapelela uthi this girl, o reng ausi o you know Mfundisi, o tswa moruti bengize la ukuzothandaza for the last ne time. ke tlile mo ke tlo rapela Mina mafelelo ngisuka bese ngiyala esitimeleni la ge o tloga eTrain. mo ke amola setimeleng Isporo is just not behind the church la. seporo se ka morago ga kereke What nangisola bengizoya esporweni and I was going to take my life. ne ke ya seporong ke tšea bophelo Bengiyolala baka esporweni bese itrain and bese ngiyazi itrain ukuthi le ezoza ne ke ithatha tseba gore impilo yami. train go tla nako mang. But you saved my life. O savile bophelo baka. Amen, Bazala. Amen. So the anointing Jwale tlotso that is upon you e le bophelong ba gago is able to break the e yoke. kgona go thuba joko. Me and you are called. Nna le wena re biditšwe. Njoba ngime nje la, Jwale ka ke eme I'm a fa product of somebody who was praying for ke me. product ya motho They ile did not nthapele only pray, a se ba nthapela but they fela went ba and ile come to me, told me about Jesus. ba mpotša ka morena Jesu. You cannot pray forever. O ka se rapele go ya go ile motšha o tšhele. Prayer is good E thapelo ke e kaone to bind the strong man, go bind the strong man. but the harvest is ready. Harvest e budule. I say the harvest is ready. Harvest ke e You botse. know you've got a cousin O tswa re na le cousin. who need to be saved. Wa swanetse gore a pholoswe. Uzosinda kanjani ungamtshelanga? O tlo pholoswa ya go se mmotse. Ibazalo mina ngizwe ukuthi ngithini? Le nko gore ke reng? Nithunyiwe Le rumilwe uNkulunkulu ke Modimo. to save the lost. O pholoswa ba The Spirit of the latlhegileng. Lord Moya wa is Modimo upon me o godimo ga ka. to preach good tidings. Go rara taba tše di In other words, botse. to talk about this good O news. bolela ka taba tše botse tše. Don't go out there uyotshela abantu ukuthi nizidakwa nesihogweni. O ska kwa o tšwa ke Bayazi bataba. ukuthi bayizidakwa Ba ngithi. tswa re ke Bayazi bataba. ukuthi bayaphuza. Bazi gore ba- Yekela ukubakhumbuza. Tlogela go ba Batshele gopotša. ngothando Ba botse lukaNkulunkulu. ka lerato la Modimo. Ukhona omunye wayeshumayela etrainini. Mina Nalo munara la training. sashumayela etrainini. Ne ra training. You know nasemsebenzini. Re ya mmerekong. Abantu bebathanda le coach besihamba ngalo. Ne ba rata coach re sepela Nomunye ka. khona omunye ubaba bathi umthimunye wayeshumayela lapha Nalo etrainini. ntate Mark Nabo Mthimunye. umama uSophie umama uNkadimeng. We were preaching lapha etraining. Ne rata go And, training. And manje abantu bese babalekele coach lomunye ubaba bekabatshela ngobudakwa. Ba chabetse coach la mona o And janga our botagwa. coach was backed Ne le tletse coach la rena. because indaba yethu Go ba ntaba ya rena. besithi uNkulunkulu Modimo. walithanda O izwe ratile fase ga ka. waze wanikela A neela ka ngendodana. morwa wa We were gago. saying come as you E tla are. ka tsela o leng You ka don't yona. have to stop sinning or stop drinking O ka se wine. tlo- a sola o tlola dibe. Uza O tla ka unjengobunjalo. tsela e o leng ka It's in gona. amen. Amen. It's in amen bazalwane. Amen. That's why when people come to the church, Ge batho ba tla they kerekeng will come as they are. ba tla ka tsela e ba leng ka Abanye gona. babo uzozalana anelalas. A tlile mana le lalas. Manje nakafika nelalas. A tlile a nwele maobane. Musa wena manje ngoba une perfume emnandi. Tlogela ka rona le perfume e monate. Yena akakayitholi le perfume Yena a se a emnandi. khupana perfume e Une monate. perfume yakhe. O na le perfume ya Bese gagwe umnikeza different. igap. Bese o bula gap That's gare not ga- love. ga se lerato leo. Sengathi bangeza banelalas O ka re ngegama ba lakhe. tla ka lelase ka- ba lelela se ka moka. Hallelujah. Bazogezwa ngegazi Ba likaJesu. tlo hlatswiwa ka madi a morena Jesu. Bazogezwa ngegazi Ba hlatswiwa likaJesu. ka madi a morena Jesu. Omunye afike agcwele isifutho. O mongwe a tle a nkga sefutho. Ufuthile lo muntu. A nkga sefutho. Ithi amen. Listen to me bazalwane. Theletše. You know a human being cannot live without a superpower. Motho a ka se kgone go phela ka tlase ga maatla a If godimo. you don't depend on God, who is Ge o the sa living depende God, go Modimo, Modimo a they phelang. will try and depend to another superpower. Ba tlo dependa go superpower e nngwe. Akekho umuntu ongana superpower. Ga gona motho a se nang le superpower. Ngoba ziyabuya kulo mhlaba. A di a bua mo lefatsheng le. Ngoba
Le ndoda le abathi uSathane yalahlelwa khona la sikhona la. ntate wa re ke sa tlo lahlile mo lefaseng. Manje uJesu uthi angithandazeli baba ukuthi basuse O kulomhlaba. ra ke rapelle gore ba ntshe Uthi lefaseng. umthandazo wami is to keep them there Ko ba boloka so that the gona fao. enemy will know that I have authority over him. A tsebe gore ke na le authority godimo ga gagwe. Manje sibiziwe. Jwale re biditšwe On your phone mo founu ya you gago have friends o na le bagotsi who need to come here ba swanetse go tla fa and to serve God. ba hlankele modimo. And the Holy Spirit said And to mo me, galang o rile mo there nna is a new breed go na le a new breed of Christians ya bakreste that come from the blood of Jesus ba tswang mading a morena that are Jesu coming to this ba church. tlang tulong ye. It's an amen. Amen. We are not going to have people abazo crosser but they cross Cross the floor. yeah aba cross the floor, yes. Ba crossang floor ba tswa go bogatlo mo ba ya go mongwe. Those that are crossing the floor, they Ba cross tswa from kereke, ba assemblies to kerekeng. abandoned, Ba tswa from assemblies to abandoned to abandoned. faith mission. That's not kingdom advancement. A se kingdom advancement eo. Asijatshuliswa thina ukuthi umuntu uphume faith. O where's the tswang faith, o no, tla no. abandoned. Siyambuza usukeleni faith. O tlogetše in faith Ngoba manje mission. uzosuka uzohleba ngomfundisi ngabazobala la asifuna abantu abazasitshela ukuthi thina as faith besenza kanje Rena faith le dira ka tsela e. niyasimangaza La re vele makatša. wena usiwala Wena ka nnete se wena mo. sizakumangaza Re ngoba tlo siwala. makatša. hamba le uyowenza khona ngoba Wela ubizelwe le faith faith mission. Faith ubizelwe mission. le e-assemblies Assemble. iring amen yazi niyasimangaza yazi umfundisi wakhona yazi uyajiva nje uyajiva Moruti wa ona wa jive wa re makatša. it's an amen bazalwane. Amen. If law crossing is not the church, it's not the kingdom advancement. Jwale church crossing. And the more you have, if law crossing, Go na le is floor the more crossing. you have gossip in the church. O tlo ba le more gossipers in the church. Kuphikiswana ngama-program. Jwale go phušana ka di-program. Hayi thina bomama besibahlanganisa ngey-30 zaka-August. Rena bomme re ba kopanya ka Hayi di-30 nina manje August. ninenza ngey-9 Nete ka nine di-9, ze-government. Jwale It's ke government. programs of the church. Ke di-program tše kereke tšeo. We are called bazalwane. Re biditšwe. And as we are fighting, Jwale ka re lwa. bayafa abantu ezona. Batho ba kgwa dibeng tša bona. There are people who are not supposed to die. Go na le batho ba sa In our swanela go kgwa. presence. Rena re le gona. Nangizwa bathandeka. Amen. And you know, when there is no vision of the Great Commission in Ge the se na le church, vision ya Great Commission mo kerekeng. yabona uma thina sasizingela ma uthatha izinja Go tšea dimpša. uyozingela uyobamba O ile inyama o tsoma phoofolo. lezi zinja lezi Dimpša tše. i-focus yazo Focus ya tšona. ne-vision yazo Le vision ya tšona. ukubamba le nyamazana Ke go swara phoofolo ye. and nasi zihamba noma zingaba yi-10 Le ge di sepela le 10. but their focus and their vision Focus le vision. is to catch this Ke animal go tshwara phoofolo ye. nayisuka Ge e tšwa zonke ziyagijima di a kitima ka they have moo. a goal. Di na le goal. But if izinja kungananyamazane Ge dimpša go sena le Eziyibambayo. phoofolo e tshwarang. zilumana zodwa Tšona di a lomana ka bo tšona. because there's no vision. Gobana go na vision. Amen. Amen. Akuthi makhelwane, Mike. we have a vision to win the souls. Ya go ba le meboya. Now let's read in John chapter 15 verse 16 and then John we pray. 15 verse 16. John 15 verse 16. Akuyifunde nje ake ningifundeleni yona bazalwane. Yeah, ningifundeleni yona. John chapter 15 verse 16. Aningikhethanga nina, kodwa mina nginikhethile nina, nganibeka ukuba niphume nithele izithelo, nezithelo zenu zihlale ukuba noma yini eniyakuyicela kuBaba egameni lami aninike khona. You have not chosen yourself, Ga la ikgetha, but you were chosen by me. mara le kgethilwe ke nna. And I've chosen you to
bear much fruit. ke le kgethile gore le bee dienywa I've chosen you to bear everlasting fruit. dienywa tša go ya go ile Now, what is the everlasting fruit, jale Bazalwane? ke eng dienywa tša go ya go ile Everlasting fruit are souls. ke meboya You'll never take anything to heaven with you. a o iše selo legodimong You leave everything here. o še dilo ka moka moo Your cars, kolo ya gago your money, tšhelete ya gago your everything. dilo ka Your moka tša gago furniture. finiša ya gago Futhi ke kubuhlungu kakhulu laba abatshontshayo ngoba imoto bayilanda ngetruck. ba dileta ka traka ba utswang Kubonakala ukuthi lezi zinto zomhlaba Lo zinto tša lefatshe. zizakufaka enkingeni. di tlo go faka If you mathateng seek or run after the things ge o of this world, titimiša dilo tša you will lefase be in trouble. o tlo ba Do you know that mathateng people who are abantu abanenhliziyende, batho ba na le pelo e telele they are never satisfied bona ba kgotsofale until these things zibabula le bona go ngoku. fitlha dilo tše di bolaya bona But uthi uJesu o re jesu mo anizikhethanga nina a la nikhethwe ekgetha le yini kgethilwe ke nna ukuthela le izithelo, be le dienywa everlasting fruit. tša go ya go ile And if you bear much fruit, ge le bea dienywa tše then you can ask whatever you le tla want kgopela nto e nngwe le nngwe from my Father. go tswa go ntate wa It will be given to you. e tla fiwa go lena Now listen, Bazalwane. theeletšang baina There are other prayers that will not be answered go na thapetše di ka se fetolwe in your life bophelong ba gago until you do the great go commission, fitlhela o did the great commission until you win souls. go fitlha gona wena o wina memoya There are things that will just come empilweni yakho ungacelanga lutho. go na le tše di tla But bophelong ba o se di because kgopele wenze intando ka lebaka o kaNkulunkulu dirile thato ya by modimo winning souls ka o wina for memoya Jesus. o inela morena jesu Ngoba when your heart, Bazalwane, is in winning souls, ge pelo ya go e le go wineng memoya is in healing people, e le go fodišeng batho the broken-hearted, batho ba go the betše more you take care of God's ge o business, tšwela pele o is the more He will take care of your o business. tla kgera ka business ya gago Ungizwa kahle, I'm not against church programs. a ke na bothata le church Let programs the church programs be there to empower you to go. ga di be gona mo go empower go tswe Inkonzo bomama ayibe khona ukuthi empower and equip you to go uyolanda abanye ya abomama. bomme le empower le tswe le nyake But bobe if ba bangwe inkonzo bomama izoba i-bless me club, ge le bless me club e le pleke e teng kugcina kuba khona into ama-problems jalo go ba le mathata wokukhompyutha. a go computer Ya ihili yami iyamshaya, iyabashaya. ile ya ka e mokwiša bohloko ile ya ka Ngiyoshaya ngenye ene-pencil next week nna Sunday. ke tia ka pencil Because the focus is not on this vision of winning souls. ga e mo go wineng meboya Now it started very well. The program e started thomile very well gabotse to empower each e other, empower o mongwe le mongwe to teach each other to respect our husbands, go ruta go hlompha banna ba rena to help our children grow in the Lord re ba thuse ba gole as mmene abomama. jale ka bomme But if we don't have a vision to win more ge souls, o sa le vision ya o wina meoya e mengwe e then mentši sigcina sikhulume ngezinto zethu. re o tswela pele re fetša re bolola ka dilo tša rena Ayithi amen. amen The joy of the church comes, Bazalwane, or if is fulfilled when many spiritual babies are born in the church. joy ya kereke e fulfila ge bana bangwe ba tswalwa moreneng Now listen to this one. theeletšang se The last one, then we pray. ya mafelo re a rapela Is it 10 to 12? Oh, iwashlam bafana lethani washlam lapho nilithathile lo lithathile ebeka lichacha. Ngikulekelela ukuthi ulichache mfana. Thank you. Fasa umfundisi. All right. And then let's read Luke chapter 10 verse 30 quickly. Luke 10:30 All right, let me just read it. Let me read it mina ngokwami to save time. Uphambanisi ulubhekise phansi. Jesus having taken it up, then he said, a certain man was going down from Jerusalem to Jericho and fell among the robbers, who both having stripped him and having inflicted wounds, went away having left him, thank you, Mfan, left him half dead.
Now, by chance, a certain priest was going down on that road, and having seen him, he passed by on the opposite side. Now, umfundisi nawo uyeza, moruti ko wa fitla umuntu ushayiwe, motho bethilwe and umuntu limele. motho go betše. And ku-32 uthi, and likewise also a Levite, nayi Asha na yeza. A Levite having come to the spot, and having seen him pass by on the opposite side. Now, nangu umuntu limele la, Ko motho go betše fa and nangu umuntu gazi is about to die. o tswa madi a ka kgona ko nngwe le nngwe. And lo muntu lo Motho is helpless. o hloka He's thuso. at the mercy of somebody who will be passing O there. mombesi wa motho a ka fetang gaufi le ena. Nangu umfundisi yes. Moruti ko ka kholoro. Now, umfundisi is focused on the church programs. Jwale o lebetse church program. Nayi Asha yeza. Ke Asha le yona ya tla. Nayi elder yesonto yeza. Elder ke le deacon. Bayeza bonke badlula la. Ba feta ka mogwa wana fao. Nayi intercessor na yeza. Ko intercessor Bajagela esontweni. ba kitimela 8 o'clock. Yaqala ngo-8, yaqala ngo-8. Ba kitima. Asingeke sinaka abantu abalimele. Re ka se tlhole re tlhokomele batho ba Siyokhonza betše. inkosi. Re o hlangela kgoši. Now, these are people who are full of the programs of the church. Ke ba tletseng ka program ya kereke. Nomuntu angafa, hayi abafa Motho le ka hwa bana bothata. yena ba understand ukuthi why uJesu bekasho njalo. A ba kusho wa Yesu a bolela ka tsela e. Because uJesu nakathi abafile abangcwabane bodwa. Jesus was saying bazalwane. Yesu He ya was batho not, ba he khule was ba not being bolokana. insensible. A se re ba But insensitive. Jesus was saying, O be a re hambani niyongcwaba. sepela lo boloka Nina eniyongcwaba. la lo Ngoba boloka. lo muntu sokuphelile ngaye. Motho o fedile Asiyolanda ka. laba basaphilayo. A re lateng ba le ba phelang. Ah. That was the sense of the whole thing. Ne le sense ya ntwe He ka he mokayo. was not being arrogant. Na se arrogant. But now nangu usaphila Jwale o lo sa phela o. I-Asha iyagijima igqoka uniform. Asha ke ya pere uniform ya Iye bandeng. enkonzweni. Ya kerekeng. Nangu umuntu uyafa la. Kwa motho wa gwa. Because le Asha le yazi isonto. Jwale o tseba kereke. Ayazi ukusiza abantu. Ha tsebe go thusha They batho. don't know how to live in the community. Ha tsebe go phela To help the community. people. They are detached from people Ba tswile mo and the bathong. needs and the heads of the people. Di ditse tsa batho. Bazi isonto. Ba tseba The worship kereke. yesonto. Le worship ya kereke. There's nothing wrong with those things. A gona bothata ka But there's tšeo. something wrong Ba na pora le bothata. when you will neglect the great Ge o commission. ka tlogela the great commission. Are you hearing me, Bazalwane? Amen. Let your life be fulfilled when you see God's people healed and saved. Bola wa bo fulfilled gore batho ba modimo ba thušagala. God's intention and the goal that He has for the church is to save humanity Goal ya modimo ke gore a and pholoshe to batho. advance the kingdom of God. Le o advance mmušo wa modimo. Now, as funding, A re baleng. but a certain man, Wa re monna o mongwe a certain Samaritan, wa Mosamaria journeying came to him. wa feta Now, ngwana a fa. Samaritan, according to Jews in the old, Wa ka ba those Juda. were people who were sinners. Ke batho ba who did not e le know badira God. ke ba hidden. They were Samaritans. Ke ba They were Samaria. not regarded as the people of God. Ne ba sa regadiwe le ka batho ba modimo. Now, listen to this sinner. Theeletša gore According modiradi mo to the o dirang, Jews. wa le ka Bajuda. And having seen him, was moved with compassion. A mo kwela bohloko. Umuntu ongakholwa Motho a sa dumeleng. uthintwa yilo muntu olimele. Jwale o kgwatha ke motho a go betše. Odlulwe abafundisi Wa nabazalwane. fetileng ke baruti le bazalwane. And having approached him, he bound up his wounds, A mo tlema dintho tša pouring gagwe. on oil and wine. A tšhela wine le And having oil. put him on his own beast, A mmea godimo ga tonki ya that gagwe. is the donkey here, A mmea godimo ga tonki. brought him to an inn A mo iša kua and took care of him. sepetlele gore ba mo hlokomele. Uyamthatha umlayisha kuMercedes Benz O yakhe. mo fa ka go Mercedes Benz ya gagwe. Eloku egxaza igazi. A etswa madi ka Khona tsela eo. abazalwane ongeke uyibone imoto yabo. Go na Kreste o ka se o bone Bathi koloi ya bona. uzayingcolisa. Ba re o tla e trowa. Bangamane ahamba ayi-1 la ashiye bonke abantu A ahamba kampana sepelane no šašie batho ka moka. abantu bangana lift. Batho ba sena le lift. Arai le bona ba tla reka tsa bona. A re le bona ba tla reka tsa.
Hey, bazalwane, we need to repent. a re sokologeng, Let us have the love for people. a re beng le lerato la batho. Akuthi Maki ulele noma ulalele. Ngonyazi le izabalalisa laba usathana angafuni ukuthi bayizwe. Amen. Amen. When God blesses you, Ge Modimo a He go bless you to be a blessing to o go others. šofatša gore be tšhogofatša go ba bangwe. And when you become a blessing to others, Ge ba God blessing will batho ba give bangwe, you Modimo more o fa le tše dintši. because you've got a heart for His people. Goba re na le pelo ya batho ba gagwe. Everything you have, Bazalwan, Ntho e nngwe le nngwe o nang le yona, is to advance the lives of others. ke go advance bophelo ba batho ba bangwe. Amen. Amen. You know, God said to Abraham, Modimo o re Abrahama, I will bless you, ke tlo go šogofatša. and whoever blesses you will be blessed. Motho o mongwe le mongwe a šofatšang o tla And šogofala. whoever curses you will be cursed. Wa go roga o tla roga And kile. all the families of the earth Malapa ka moka shall be lefase blessed through you. a tlo šogofala ka wena. Mauqala uzitshela ukuthi I want to be a blessing to other people. Ge o ipotša gore go ba tšhogofatša go batho ba That's bangwe. when the blessing of God starts. Ke mo tšhogofatša ya Modimo e thomang. Seek ye first the kingdom of Nyaka God, pele mmušo wa and Modimo. all these other things shall Dilo tše be ka moka added di tla unto tlatšwa you. go wena. These things are added. Dilo tše di a tlatšwa. Ama additions. Ke di-additions. Ungafuna ama additions. Funa umbuso kaNkulunkulu. Nyaka mmušo wa Modimo. Amen. Amen. Imoto is just an addition Jwale koloi ke addition. because you are blessed. Goba You re know, when solofetse. you are blessed, Bazalwan, Ge o you solofetse, attract things O that are attracta good. dilo. Are you hearing me? Amen. When I call it the blessing of God. And when you have this blessing of God, Ge o ra blessing ya this Modimo, blessing will attract good things. e tla attracta dilo tše di botse. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Khalela ukuthi ngibusiswe uNkulunkulu Lela ngokwenza ukushofatsa ke intando Ka go dira kaNkulunkulu. thato ya Modimo. And mangenza intando Ge ke dira kaNkulunkulu, thato ya Modimo, then le ntando kaNkulunkulu engiyenzayo iba isibusiso esingimbozayo. e ba tšhogofatšo ya Modimo e Ngigqoka kaparang. ingubo Ke apara yesibusiso kubo ya sikaNkulunkulu. tšhogofatšo ya Modimo. Ingubo yamabalabala. Kubo ya Ingubo kaJosefa. kubo ya Mangigqoke le Josefa. ngubo, I have the favor of Ke na le God. favor ya Modimo. Wherever I go, I Hohle mo ke become yang gona, ke favored ba- by favor ke people Modimo, ke favor ke batho. because my seeking and my searching is the blessing of God, Wa nna which ke is the nyaka- kingdom of Ke God. nyaka mmušo wa Modimo le mmušo wa Modimo. Kodwa wafuna izinto. Ge o nyaka dilo, Izinto will overwhelm you. dilo di tlo tlala mo wena. Zizakukhipha endleleni. Ya go ntšha tseleng. Hallelujah. Amen. Naka okwenkosi. Nyaka tša Modimo. Yabona na unaka okwenkosi. Ge o nyaka tša Modimo, uNkulunkulu uzawubona ukuthi you need this, you need that, then God give you. Modimo And ka when tsona ka He se le gives se- you the needs that you have o fa nnete tseo di hlokang. and fulfill the needs that you have, ukunikela ukuthi ube namathulusi ukuthi uhambe and do more. A o dira gore o be le ditulo tša gore o tšwele pele o dire mmogo. Aya angazi hore niyangizwa A ke la se gore le yang kwana. And the Bible says on the next day, having taken out 2 denarii, imali yakhe, Antsha tšhelete ya gagwe. he gave them to the innkeeper and said, A re mo go bona, take care of him. mo hlokomeleng. Yabona lo muntu lo ubhadalele umuntu akamazi nokumazi. O patela motho a sa mo tsebeng le go mo And tseba. whatever more you might expend, I will repay you on my returning. Tše di tla nyakegang ke tla di patela ge ke boa. And uJesu yabuza ke this lawyer. Jwale was- Yesu wa botša The loyara, person who was asking him was a lawyer. o na mmotšhane le loyara. Which of these three seems to you to have been a neighbor of the one having fallen among the robbers? Ke mang e le neighbor ya o na robetse mo fatshe. Manje ke umfundisi ufailile, Jwale moruti paletše, ubishop ufailile, bishop a palelwa, iasha ifailile, Asha ya palela, iworshipper ifailile, shiphasi le lona la palelwa. bonke bafailile. Ka moka ba paletše, Bagijimele iprogram ba kitimela yenkonzo. program ya kereke, Bayekela umuntu uyafa la. ba tlogela motho wa gwa. Amen basala. Amen. We are called. Re biditšwe. Every time you see a funeral, Ge o bona funeral, you must see a missed opportunity. bona missed opportunity. Every time you see a funeral,
ge o bona funeral see a missed opportunity. lebella opportunity e misitsweng The only time Jesus will go to the funeral nako mo jesu na ya is gona when he funeral will raise somebody from ke the mo dead. le rena tsoša bahu But his focus focus ya go was ntši on the living. e le batho ba Because umuntu phelang asekafile, motho a ayisekho gogile into ozayenza ga ngayo. gona kholofela go The yena opportunity ithi lesikhathi asaphila ga a sa phela kulapho wena uthunywe ke khona. mo o romileng go yena gona Now these are people in this parable. ke batho mo parapole uNkulunkulu ye asibonisa bona. a re bontšhang bona These four characters zokuthi these people gore batho ba badlule nje umuntu ongayi nasenkonzweni. ba phadilwe ke motho a sa tseneng And kereke that person today is called the Good Samaritan. jwale le kgone motho o go bitswa gore ke good samaritan Will you be called a good Christian? a ka ba o tlo bitswa a good christian Or will you just call a busy Christian? or o tlo bitswa a busy christian Doing nothing. wa sa direng selo Amen. amen I said amen. amen Okokuqala bazalwane, La mathomo baina. we are called to be a blessing in the church of God. re biditswe go tlo ba tšhogofatša ka kereke ya modimo Invest our resources in the church of God. re investe our resources To mo empower kerekeng the church re empowere kereke to heal the brokenhearted. gore e kgone go fitlhela batho kua ntle Niyangizwa bantwana benkosi? amen This institution is Institution called by God to heal the brokenhearted. e tlhomile ke modimo gore e fodiša batho kua Ukukhulula ntle abantu abasemajele. gore batho ba le tronko Makungaswelakala izinto ezisiza abantu ngaphandle. a o seke ga shota dilo thuše batho kua ntle Wena ukhona. wena o le gona Ithini amen. amen Ithini amen bazalwane. amen Lona ukuthi khona abantu bazalwane abayovuzwa go na batho ba ile go putsiwa ngoba baye bathi I have resources ke na le di-resources for the church of God. for kereke ya Noma modimo mina ngeke ngishumayele le ngibe nna ngaphambili. le ge nka se kgone go šomaela ka Kodwa mapele nginomqhele ngoba mina I have given resources. mara I've got a reward because Ukuthi ke ile ka ba le kulandwe resources abantu ezonweni. gore batho ba latiwe kua dibeng tša bona Hallelujah. amen Amen bazalwane. amen We are called re biditswe to go. go ya kua ntle Akuthi neighbor, you are called to go and save the lost. and save the lost Hallelujah. amen Let's stand on our feet a re this meng ka morning. maoto Because of time, we'll continue next week. tla tswela pele beke e tlang Praise Jesus. I just want to read this verse before somebody. It's Romans chapter 5, verse 5. Romans 5:5 No hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. So the love of God has been poured in our hearts. lerato la modimo le tšhetše mo go rena We therefore must pour it out to others. swantse re le ntšhe re le fe ba bang kua ntle Amen. amen Lothando lwathululwa lerato le la tšhollwa enhlizweni zethu dipelong tša rena ukuze thina siyolithululela kwabantu. gore le tšhollele ba bangwe Angeke abantu basindiswe batho ba ka se phološwe singeke silithulule lothando re ka se kubo. tšholle rato le go bona We need to pour it a re le tšholleng to their lives. re le tšholle maphelong a In bona Jesus' name. ka lebitso la Let's jesu take this time, a re bazalwane, tšee nako e baina and let's go to the Lord and re say, yeng go modimo Lord, we thank you re re modimo re a leboga for this word le ba modimo ka lentšu le that remind us le re gopotšang that you have given us a great commission. gore re file the great commission And thank you that we're in your church. and re leboga gore re ka phuthegong And thank you that you have chosen us. le gore modimo o re kgethile We are blessed to be born again. re šogofetše ka go We are phološwa blessed to be saved. re šogofetše ka gore phološitšwe But Lord, mara morena we were not just saved a ra phološwa fela to do nothing, gore se ka ra dira but to selo make a difference mara ke gore dira phapang in our world. mo lefaseng la rena And I want us to really pray, but le gore rapeleng baina and really thank God for His re leboge word. modimo ka lentšu la gago Let's open our mouth. Father, in Jesus' name, we thank you for your word. Sikubonga izwi lakho eliphilayo, izwi lakho elinamandla, izwi lakho elisikhumbuzayo, izwi lakho uNkulunkulu oyingcwele elisibonisayo ukuthi we are called and saved to make a difference in the mighty name of Jesus. We thank you, Lord. We appreciate you, my Father. We thank you, my God. Rama mashaka rabazaita lababa kanda rabashende rebende.
Ramamanderebosita la Baba Shakarabazaya. Baba siyathandaza. Baba siyakhuleka uNkulunkulu wethu. Baba siyakubonga uNkulunkulu namandla. Baba siyakubonga wena Jehova.